ukuthi into wrong ingagcina isibonakala engazuthi i-right ngenxa yokuthi siyenzeke isikhathi eside nalabo abayenzayo i-wrong bebe entitled ngani ngokuthi sebenza isikhathi eside they are used to it yangithi uyayibona leyo nto leyo khona umuntu oseyijwayele into uthi ayikho right and naye reasoning deep down uyazi ayikho right la sinenkinga South Africans and leshani sizobreakela yona down captain ube ne-understanding because angifuni ukuthi singabi united kule situation because it affects us sonke la captain sinomakhelwane bethu omakhelwane bethu bavumelekile ukuza kwi-country yethu but kumele kube khona imigomo abayihambayo ukuze bengene kwi-country yethu thina njengama-South Africans asoze sibe nendaba ne-South African elise-USA elingana-document reason being is si-realistic thina mfethu ukuthi omunye wethu musukubheda musukusirepresenta kambi kuleyo ndawo Grand Sharp komakhelwane bethu abanye bafikile illegally sangaba nankinga nabo sangabaxakazisa okunganamsindo angithi uyayizwa lento captain sabahlalisa beyichazile inkinga zabo sishelwe lapha yana indlala isibulele inkinga iningi hayi makhelwane ayikho inkinga singabona sihlanganisa kanjani la umakhelwane usefikile inkinga umakhelwane ke sina sesikhala ngeinkinga manje makhelwane sizamile ukukuvusa siyabona impilo iqala ukuhlangana nasekhaya bathi sekumoja ungabuyela ekhaya cha umakhelwane akasafuna ukubuyela ekhaya umakhelwane usefuna ukuchazela wena ukuthi ngeke ngina 21 years ngihlala la kwakho manje muthi angibuyele ekhaya ngoba angisazi umuntu ekhaya ngisakhumbula ishilo inkinga zakhe umakhelwane usezenza inkinga zakho makhelwane wena ngakuhlalisa ngoba wawusenkingeni njengamanje mina sengumuntu osenkingeni reason being is makhelwane usebenzisa ama resources ami imina okhokha tax awuyikhokhi tax makhelwane wena kunama siblings zakho nobhuti bakho asebefundisa ema institutions bawo professor bamadini bayini sineyingane ena same qualification makhelwane engawathola lama opportunities ingane zethu sizezajwayela ukuthi i-unemployment kushuthi thina sidalelwe imisebenzi ibikhona imisebenzi because mawukuthi uyabheka lapha kwiMatlanga Commission captain nginesehistory uprofessor ene-PhD applyile kwesinye isigele kade ekhuluma lapha yana mfethu uMr Soul wathi le yahlotmane leyana ifakula inaba ujudge uyabona siyalimala mfethu imisebenzi iyadayiswa maningi ama-lectures mawufunda e-university obona ukuthi le lecture le akuyona yalapha sinabo abantu bala abafundile fangabe bayasikelezisa but abawathola ama-opportunities ubobona mangabe kuphuma ama-recruitment wathiwathi noma ama-document ukuthi abantu abamnyama baphumane ama-South Africans aphumane thiwa ama-South Africans alazy nani lezi iy'tolo ey'vulwe ekuseni ngo-4 zivulwe obani abalazy so nayi situation la njengoba ngikubeka captain umakhelwane usefila entitled manje umakhelwane useyishaya isifuba khona enye ividiyo nje kade circulator yomunye usiswe Somalian esho ukuthi we are taking over izikole zenu nina ni useless sizothatha i-economy yenu awukwazi ukukhuluma kanjalo sibhekene nesituation ekanje is affecta leyo situation sizoba nama leader angahlali nathi because awukwazi ukusolve isituation yala ongahlali khona usabombheki mengabe ethi akuyona issue lesikhala ngayo bafethu nina nirepresenta thina nifuna ukuza ukuthi sikhala ngani siyanitshela manje mana into esikhala ngayo nawe lento Grootman wawukhala ngayo ngenkathi uhambela izitolo ufuna ukucheck abantu ukuthi ba documented yini imisebenzi itholakala rightfully nani uyasijikela manje and lokusijikela kwakho as understand kwenzakalani ayinzo yayibona inkinga ni kanjani Sabombheki uthi inkinga akubona abantu bokufika when it's come to indaba yemisebenzi thina siyakutshela wena awufuni umsebenzi wena awuhlali la hlala khona siyakutshela wena ufuna ukusitshela ukuthi itheory yakho nebelief yakho ithini thina sikutshela inkinga yethu njengomuntu owayethe wena uzolwela inkinga zethu nazi inkinga zethu nithi nina akuzona inkinga zethu lezi hayibona imhlolo siyanitshela nje ukuthi izona lezi inkinga zethu nina no zona inkinga zenu lezi thina siyazazi ithina sazi inkinga zethu thina sabantu besilisa ayikho into esingayikhomenta ngesilumo asisazi singafunda ngasebhukwini singaba ne-idea ngoba sikelezile asikaze sibe nesilumo lesi siphatha amachiri so amachiri ane-understanding yesilumo asikwazi ukubuza ukuthi how does it feel mase umuntu ekutshela mase ufuna ukumphikisa njani ungayazi situation so siyanitshela ukuthi thina si-affecteke kanje abafethu abasebenzi ama-seisteretara namasaluni isithawa ayagaxela kakhulu blind ama-South Africans akhokhiswa ama-rent angayenzi sense kuningi sithi thina sicela ukushawa umoya kancane siyikhanda and asinankinga nabantu abala legally sithi thina laba abafike la ngokungamvumo sindo suka lapho ngeke siye ndawo thina siyawazonda ama-South Africans asiniphikisi ukuthi niyawazonda washiyeni phela kwi-country yawo uhlala kanjani emzini womuntu omzondayo ngenkani asindawo hawu mfethu
vuma ukuthi ni smart nihlakaniphile ninswebhu ngayo yonke into sithi sina hambani ndishandi sinoyenzayo ngasemakini vele ninayo lento anisidingi futhi asindawo bafethu musani kusenza kanje bafethu lento akumele kube into esibreaker apart as Africans or South Africans. We need to think, sicabangeni sibe realistic. Musukuzenza islim usemzini yabantu ugoloza ukuhamba akugcini lapho wena usuphethe remote akugcini lapho usulala wena kwi main room akugcini lapho usushisa impepho khona akugcini lapho usutshela ingane zakhona ukuthi kuningi niyazi ukuthi ama-Afrika abantu bala eSouth Africa abashayela ama-truck abanama passport more than 6 bewavezile bewaproduce ukuthi kuba njani kunganamsindo reasonani lento yokukhokho bethu uba kanjani isikore emzini yabantu bethu engasongitshayela mina ikakhumalo lana bethu wena uyena wakhumalo but usubeka imithetho kakhumalo ukukholozela abantu bakakhumalo manje i-wrong into bafethu like ibukeni nani siyazi neprostani senyasazi isizulu abanye benu ibukeni bani realistic yabo bonke labantu abagcwele lapha endaweni abangumsindi esinamaphepha mawuthi unephepha kukhulunywa nawe kuthiwe abantu abala illegally. Why wena ube nenkinga manje wena phuma kulento wena uyi-South African angithi thulake thina wena uyayikhumbula iprocess owayehamba ukuze ube la cabanga nomuntu la ongayihambanga leyo process uthi wena akayekwe wena uyihambela le process uyahlanya kusho ukuthi wena hey bufethu